Tuklawala ia tu hanei hatu tolo tau walatala tutupu ke lata mai pulpo nei. Kua whakamanotu e aho he tau wahenga tuna he lalolangi, whai tapua mole, moi tā whakaholowanga wheua fusi ika, i lunga he tōwhia. Ko lo tolu tau ofisa whiwhine mai he tau whahinga hua takatari motu, whahinga hua whanua toa kau moi fusieka, pihia moi whahinga hua fuawhamatangi ne kua potuia ki he whakaholowanga nei, whakalataha moi ulu whatonu he Ministry of Natural Resources ko Dr. Josie Tamate, moi takitaki lahi ko Dr. Manu Tuporusen, moi he Kautaha Foreign Fisheries Agency he Atu Pasifika, pia fōki moi tau lifu e ke pule ko Mona Ainuu mo Joan Viliamu. Ke puli e pōtu loto, ne kua tuwhatuwhi tau pale mai lau tulu ko koutu, ke tau whiwa whitoko takawhanga ika, ke kai whiawhia, ko tau se pauaki ke whakamailonga a Dr. Manu Tuporusen, moi hana amatakau ko whenonga mai ki he mutu. Ko Dr. Manu Tuporusen, koe whiwhine whakamua ne kua maua i ko tawhaanga nei, koe takitaki he Kautaha Foreign Fisheries Agency. Koe aho nei, koe aho mahuenga ke whakamanau aho i a me, ka ko iloa matu hakoa ko mai paua ke e takitaki lahi whainga ue Foreign Fisheries ke Niue, ke toka maturu ke pamanau te hao nei. Ki sia hao nei ke tau wainga hua ko tau whiwhine, ko tau matuwhine, ko tau tamawhine ne ngā hua he Ministry, ne watu ala tūru he tau posi, ngā hua mai whainga e nakau ko niwha, lang matai lahi niwha ke te hala tūra tau posi, ke lang matai ke watu e ta matu whiwhine, po i ta whāna tangata hua whiwhine he Ministry, ke watu ke whisika, si koe hanei ko liliu mai tei, ke sia po hai tangata ne makutu lahi he tuna. Pia whuki ni tau tangata tāne he whainga hua, hai ala tūra he tau waka. Si koe anei koe manako ke whakamatapatu po ke e aho i wofutai. So koe ono ke whakatolomaki ki mua e tau whiwhine ki he ngahua he tau tuna fisheries. A koe hi ikini he tau ika, ka hei e wholupala ki he tau whala kumikumi tau scientist he tau numela he tau ika, ko he pepe tuanga he tau numela he tau ika si manaki ke lau tūru i tau whānau he uatunga he haonga ki au no ono whukuine lau tūru ki he moana puki lahi tau tūru ki uatu whaka lau tūru ki whai kumikumi atu puki whai manako lau tūru ki ngā hua ki he tau wala he ikaka mina i loia mahuinga lohi e whahinei na kei kamatau ke lata mo e tau whahi e ika ka kua ke siau e tamunuina ne ke mai ke moa he hatu tōrua a moana pukilahi. Ko tu ua e matakau lakapi toko hongfuma lima Niue ke tau whetoko pele lakapi Oceania Rugby 15s ne whakahoko ai ke mutu ko Papua New Guinea he whai tapua mole. Toko wha e mutu ne whetoko ai ki he whewa nei, koutua Niue he pele mui mutu ko Solomona, ti koutu whoki he pele mui mutu ko Naulu. Kai ko mahale whetoko mui mutu ko Papua New Guinea, a Samoa ai e tuanga ke ua aki. Ko tupe lahi e tō tangata takawhanga ika, hangawia ke tō mela, mango, a wha o te tō pange mui tō koloa fusi ika, ke tō poi he tō whia. Anei ko whakakise atu ki he ātane tapauki ai, he takitaki he mokoloa, Buccaneer Adventures, ko Tom Pegram, i tō mango ko nonofo ai ke tō poi, moi ko whakatale ke mo i tō ika. Kua mana ke tau pulotu ko Jess Cramp mo Alan Friedlander, mo he matako National Geographic mo i aonga pulotu i Hawaii, ke mātutaki halo tōlu tō kumikumianga ke tō mango he mahina nei. Ko lau tōlu ko whakamatapatu he whekau nei, koe Kautaha Niue Ocean Wide Project, whainga hua whisieka, Ministry of Natural Resources ha Niue, o loa mo i Pristine Seas. Pulenga lau tōlu ke liwa ki mai e tau koloa tags, po ke tau koloa whakamailonga, kua whakamau ke lata mai toko hongfuma lima tau tuna, mo i walu e tau wahenga mango ke kehe ke tau whia ha Niue. Mai ke mongo ia ke ki sia mahino, halau tōlu a whakaongaanga he moana mua ke tau maanga tahi ha Niue. Pena tau tōlu tau walatala tutupu ke lata mai pulpo nei, ato lia ke whilewia pōlotu, nono whaa mai manuina.